Legi she tang kono beng. Atsimi shola. Natume alongli. Free rawi wang chikat mga haya. Rawa ko we mirin. We chan pay hi. Awik mirin krachani. Peng rung kbai. Atsimi shola krak sane. Awi mirin hi kiyang chiranchale. An chikat mga hay mirin china. Pa hui laga. Iwi ningli sasana kawe. Missionary akana ot kasa. Kala missionary akwi ot ngruti. Hilaka chang jang gaji ili paning kwi kang sak samang sake. Awi aming hina John William awi mirini krachan hi pang rung kbai krag sane. Ahi June 27, 1796 li kapram yakane dangai. Kala ashava hinava Baptist we background nine kra ava akhne dangai. Kala ashava banava Calvinistic Methodist Church li we aina krami ne dangai. Chikitawi shinkuli rurgaka mi akhne dangai. Kala chita the rurkama mandaga awi mirin we kala chitema manda thanka ana 1814 Sinkum Atamli Tabernacle Church Calvinistic Church we Chili membership Aquilica and Vaka Pokedangai. Chili Vaka Pokstran Chile Awi Uklungli Kasat Milaga Revrawi Otram Sakngai Uklingli Ratsang Sakta 1816 London Missionary Society li volunteer salaga otsakrung kawai apong frivana kamu shomida kashika wivang anachida volunteer li shepa saye dangai chimang maningla anatepanikal church nila ordain kakuya mi akane dangai kala 1816 kumli Mary Johnner koho mi akani sambang rumda mirin shim kapan 29 October 1860 li atni mirin shimpan rumay dangai. Kala ani ungko shungay ng soda ani na vrevrali otrom sa kawai kala vrevrawi shipa sa kawai da Ireland rathia apam chili kare bakasang na dangai. Kala chili ani bakata sran chili chiwi ngale chiwi onga tamados onga china kala chiwi akwa ping china kashung lak aina maho kuye dangai kivang kala chili ka apam hili vrivrawi po kamata hashok vai kipara sa nikla da ngarai ching hon ching ching legasa atam chili rakata sa ne da awi mirin wi krachana na pai kang rum samangai kala apam chili anekhnina zengkum phanga chili otram khang sewi researches among the meeting khani congregation chili rakalaga mi shakali baptism khui khamila khui mi khabai apong the shomilaga vrali khui ka sang chila samangai dangai kala chiwi mi yur pingji ka shanchon na mathada mang vai samada athum chila ka shancha ka chon ngavai phokhawe ka ji awi mi rini kharchan lakai ana chida the ministry samaman naga awi mi rini experience sa ka khui ka chung khaliye chena John William na missionary apama khali wataluye Chiva apam je rara thonga Cook Island apam li vagatane dangai kal apam je live rao pok matha cha ka ring pha cha kha khle chida da ring shila cha kha sambam ba mai dangai chu mangai na ashi aprevowi no tra khle che kaji ka cha chak shi malaria ka tha kala tropical ka cha chi ka thawi manga jena nau ka thumang khring samangai ka je awi mirin krachandi itumar ka thai pasha samangai chithala la braling of mai laga
Revrali shaite milaga John William go hoina Jishu Christian na gatada awi sakang tsibing ni otang tsikleji ana tangkwi laga ali otsakrunga pingchile mikhanini Jehovah laga village li Jehovah laga vervau baukamata kala chingri ga hai ji wo baukamata ji wonglan kwai Jehovah ye gaji awi mirindi itum da kapa samangai Kala chi mang maning la chi tha da bau kamata shok maman daga tangka 1833 kumli Mary gala John William Anina England li han kung stranjali England mi pingchina awe ming shahira saidang pau lak aina le sahaida a kung atam chiba celebrate this da pau lak ai mi akata da hanung ai dang kala chili hanung laga Revrali otram kong tsiwi matang li share sak vai meeting kong rung ka chi tranjili me ka chung kara laga awi missionary we kharchanjing na koi laga khani thot ka chung kala missionary khwan samang ai ka jahi awi merin we kharchanai na la ka thai kala ka sha samang la kai chitha da ka sa chitha da Revrali otram kong tsiji me ping na mapung phala gai na koi laga ila Revrali wang chikat na ye ila Revrali wang otram tsangai ye gaji missionary khani thot ka chung ka shok laga apam ka chung khale missionary wang ba thyo we gaji awi merin we Christian challenging ka saju mangai na merin khang che sang phang nei chiwi thili Mary aina John William hi hanra lu shidai dang Han Karaj Ranjali apam gathale New Hybrid Island apam chili hanung dang chili apam chili Revrali pokmata hashok vai break ni samahung da lelega apre vachot hauda John William na aprevali station nakali mission station nakali nailing samsalo I apamakali wafugada ana apamakali iromanga da apam chili bataye dang chili pau khamata ba shok chan chili chiwi apam pingchi kenepo misak shaiping kal milisag thali makhangchia miyur ngasa saye dang chili khwa chran chili mi pingjina awi pau khamata ji mangana la Ali eteksal ka chakshila kaina shawlaga nga pithat mi hawe dang chin November 20 1839 li o shok ta Ali chili nga pithat hailaga mi pingjina awe asahi shai hawe gje hi Christian lakai hi Christian mangmani une ka awi merini rasho kaya merini Christian lakai Ana chena tuakhangai Luke 32 chapter 32 verse 22 li kahang ana akhangai in a verily sia sai chiwa iwi shit kasang mga patlak mare iwi shit kasang fel masalak mare ka iwi ka jihan iwi shit kasang kristali shit kasang ya iwi pasak khutwi hailala I ali shitkasang machi holak marir gaji awi statement na kasalaga ar ogchwene malai limane khathala awi statement ji arila ringching de legaji awi mirini khrachana in itumna kathai ka shasamangai legishing satno ping kachi kathana missionary sak ngai Revrali watram kansak ngai kachung khalai de le rakong khanawi uklungli John William tada uklung na mazang lik legaji na tumli hangai lakong na Revrali wang chikat mingai klay kachi naklata iya paning kwing sakay na missionary li otli wasangai chika kala John William we mirini Christian pakyang chali ngaching sakay ngachikang sak lakay awi asaji mi pingjin na shaikai Revrali pau kamatali leish na hoda
me pingji de hui kwai sa chana ti me pingji na awe ali sat tai lega awe asa shai mi gai chi kaya ka ning sal sa otkle ka valley otram khang si ka chi hi pasa mangla chi ka taga ka sa ji le valley otram khang si ma pong pha ka pha awe me ni samang da country chi we awe mangai na valley ka thai ka chung ka samang da le legi shing sat now itum matut khui se hi ka thawi krichan khang nai na valley le hanung laga vra I acha ring da kle hi no wi wang la ke John William tha da uklung chang da kle chi I will le ngai ye da no wi sia sa ngai uklung chang aka acha hi kang na la ka no uklung li sia sa khui lo ka la vra le war sang da ka our trong sak fai sa lo ga chi hi hang da ka na thum le ring ka pha shalam hang chi phon da le na thum sai ko le vra wi sok mi sa no